laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أريدن دانغال يتوجه تبتني الله إن يتيمو إذن دابرمو بلال بهور في يكوجي من دين فو في يكوجي أدنى دين في يكوجي دين دين إذن إنسينو كمكو fatto e makko immorde boneji golle men e boneji womkiji men ɗin. Kala Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko woni fewɗo, kala mo majjini ara no gari ko woni majjuɗo ala fewnomo. Mi setti ko wonde marayoteɗo gonga ala sina Allah ko goto maraka fidaɗo. Mi setti ko wonde manelaɗo meɗen Muhammad ko jiyaɗo makko nelaɗo makko e Allah juule makko e sahabaɓe makko e ɓeygure makko e kala ɓen jokkuɓe no moƴƴiri hañande dargal. Baɗum anden ko ɓuri moƴƴude yewtere fof ko deftere Allah nden, ko ɓuri moƴƴude kadi e tindinoreji ɗin fof ko tindinore nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko ɓuri bonde fiyakuji ɗin fof ko fuɗɗa kon ka dina. Kala ko fuɗɗa ka dina ko bid'a, kala bid'a ko majjere, kala majjere ko ka yite yottinta. Yo Allah hisingen woni julɓe. Aray Imam Bukhari e Imam Muslim ɓe filike e hadis immorde o sahabajo wiyeteɗo Ubadata ibnu Samit radiyallahu an, wondema nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala on seettiɗo wondema reweteɗo gonga ala sina Allah ko goto o mara kafidaɗo. O seetti wondema nelaɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. O seetti Isa ko jiyaɗo Allah e nelaɗo Allah ko daalol Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bugingol daalol e Maryama o woni Isa, ɗum ko innede kun fayakun. O e wondema aljanna ko gonga, yitegen ko gonga. Allah subhanahu wa ta'ala nadaymo ko aljanna e hoore konko o laati morde golle. Are fillaye Allah subhanahu wa ta'ala nadaymo e aljanna immorde e kala dambude aljanna ɗen jeetati ɗe o yiɗi. Kala ka o faalira natirta ko ɗon o natirta, so hagin qini koko nela sallam fillanen ka hadis ɗo. أيها المسلمون، في هذا الحديث العظيم يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم فضل التوحيد وأنه أعظم ما يملكه المرء في هذه الدنيا. أركوني جلبه o hadis ɗo nelaɗo sa sallam ino ɓanginana en ɓural tawhid ngal e wondema tawhid on ɗum ɗon ɓuri mawnude ko neɗɗo mari ka adna ɗo. liannahu huwa almiftahu alladi yadkhulu bihi jannata rabbil alamin. ɓaray ko o tawhid ɗo woni sottirgal ngal julɗo on natirta ka aljanna. wa yanju bihi min naril jahim. ko o tawhid ɗo Allah dan neɗɗo julɗo on dadirta natugol yiite. ويمنع الخلود فيها إذا كان في القلب منه أدنى مسكال حبة من خردل. توحيد no hada luttugol kayite si tawi no e ɓernde jon o tawhid ɗo ko ɓuri fanɗude e abbere zarra immorde liman, ko ɓuri fande liman ko ɓernde makko, sabu tawhid makko on Allah subhanahu wa ta'ala no hada o luttugol kayite. bihi tughfaru dhunub, ko sabu o tawhid ɗo zunubaji ɗin fof yaforte. wa tukaffaru sayi'at, boneji ɗin fof ko sabo tawhid hoɓɓitirte. wa huwa azamu asbabu inshirahi sadr. aray o tawhid ɗo kanko ɓuri mawde sababuji fi heccinɗingol ɓernde e yanyugol ɓernde. liannahu azamu darajati ta'addub ma Allah. ɓaare tawhid on kanko ɓuri mawde e darjaji fi ne'odirgol e Allah subhanahu wa ta'ala. qala sallallahu alaihi wasallam: man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ay man takallama biha an ilmin wa yaqinin
عن علم ويقين وإخلاص وصدق وإنقياد وقبول أن الله هو المستحق للعبادة دون غيره. من كان الله صلى الله عليه وسلم حديث on setti do on marewte do gonga ala sin Allah ko goto maraka fidado woni maana mun ko so woli gol kongol lo harako gay andugol kongol gol mana anda mana maggol e hola gol kongol gol ko nodde mun kon mana hola gol go ba ko Allah mun e labbingol e labbinana kongol gol sonti woli gol e gongol e wolgol kongol gol e yankinana gol ko kongol gol ari fi mun kon yankinano l'islamon e jabugol ko l'islamon addi kon dum do fo nata e setagol alla ilaha illa allah dum wondema Allah subhanahu wa ta'ala kanko jojjidi e rewede ko hina kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun hande rewede wana Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala wi minulari adadema ayo nelado Muhammad nelado o nelado adadema sihina min wahyina e makko wonde mo reeteɗo goonga ala sina min Allah wotinɗinanelan dewangal fatadammana zalika nafu ilahiyati amma siwa Allah ta'ala ɗum ɗo mofti riwugol dewangal kala ko hina Allah subhanahu wa ta'ala gay kala ko hina Allah subhanahu wa ta'ala wa isbatuha lillahi wahdahu la sharika lah tabintina dewangal Allah subhanahu wa ta'ala goto on mo mara kafidaɗo on fal ibadatu bi jami anwa'iha innama tasduru an ta'alluhi alqalbi bil hubbi wal khudu' watazalluli raghbatan wa rahbatan lillah. haray dewangal wonde den dangal noneji maggalon haray don ko iwtirta ko gaay yankinanagol bernde neddon wonande Allah subhanahu wa ta'ala wonde giggol e yankinare e hoyangol Allah subhanahu wa ta'ala ka rerdugol ko woni kon ka Allah e hulugol ko Allah subhanahu wa ta'ala kambirani heferbe ko dum ko yitege nala sallallahu alaihi ka hadith wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu o setti kala wonde Muhammad ko jiyaado Allah ko nelaado makko ay shahida bi anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu o setti wonde Muhammad ko jiyaado Allah ko nelaado Allah wa shahadatu tatadammanu ta'atu fi ma amar haray setagol wonde sallallahu ko jiyaado Allah ko nelaado Allah harano no mufti doftagol mo kanko nelaado sallam e ko yamil kon fu wa tasdiqu fi ma akhbara e gongingol nelaado sallam e ko humpiti en fi mun kon fu wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar e woditagol kadden dangal konkonela sallam hadi gaay mum o rentini wa an la yu'badallaha illa bima shara wa an la yu'badallahu illa bima shara ende Allah subhanahu wa ta'ala wata rewire sina konko Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ara on tigi rewiraade Allah subhanahu wa ta'ala sina ko shar'ini konkonela de yottini kon ara ko do kongol setagol Muhammad abduhu wa rasuluhu ma Muhammad rasulullah setagol dum do mufti be wontigi dofto nelaado sallam o gongina khabaruji nelaado sallam o woddito dendangal ko nelaado sallam hadi kon o rentini kon ara kadi o battorali Allah subhanahu wa ta'ala dewal sina ngal dewal ngam nelaado sallam bangini qala ta'ala sede mun Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah subhanahu wa ta'ala wi kala ko nelaado sallam addani on kon o holli on jogite dum e sobe kala ko hadi on kon o ni rente o hadi o rentino e mum haray nante mum few ko woni hagin ingol wi'ugol ashhadu anna muhammadan rasulullah. ari kadi ka hadith wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min o seti kadi wondema isa ko jiyaado Allah ko nelaado Allah e ko dalol Allah ngol Allah subhanahu wa ta'ala bugi e maryama ko ruhu kadi morde Allah subhanahu wa ta'ala mana ruhu o tagi din o soomi e makko ay shahida anna isa abdullahi wa rasuluhu o setti wondema isa ko jiyaado Allah ko nelaado Allah ala ilmin wa yaqin e hore gandal e yananede walaysa kama ya'taqiduhu an-nasara harahinano an-nasara ko ben fibiri non e fe isa annahu Allah wondema kanko ni Allah aw ibnullah ma ko biddo Allah aw salisu salasa ma ko tato e tatobe mana ko tammo e rewete ben na den finde mabbe don o dum wari on tigi setto wondema isa ko jiyaado Allah ko nelaado Allah ina ko an-nasara ko be wido bal kama qala ta'ala kono isa kono Allah subhanahu wa ta'ala wiire ni wen inna masala isa indallah kamasali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala wiyen ko woni misal isa no waywa ka Allah subhanahu wa ta'ala no waywa misal adam. Allah subhanahu wa ta'ala tagi adam e modde bulbuldi nin o mara baba o mara nene o wiyana mo kun fayakun
wonu o woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yani hoddiri o wonu fi mum kon neɗɗo hare ko non kadi Isa tagira Isa taga immorde e nene makko o mara baba e kongol kun yo wonu Isa o woni Isa ɗum ɗo kadi no waɗi julɗon o gomɗinirani fi Isa alayhi salam o wi kadi ka hadis wal jannatu haqqun wan naru haqq o setti kadi o gongini wondema aljannan ko o gonga yitengen ko nge gonga ay shahida anna aljannata allati akhbara Allah biha mana o setti wondema o aljanna mo Allah subhanahu wa ta'ala humpiti fi mum ka deftere makko wa annahu a'addaha lil muttaqin e wondema o hebli on aljanna don fi hurube mo ben ka adna do be wadi ko o yamiri kon be renti hari kon ko hari kon be setti wondema o do aljanna ko o gonga mana ko tabitudo sikke ala e makko wa shahida anna an-nar allati akhbara biha fi kitabi o setti kadi wondema yite genge Allah subhanahu wa ta'ala humpite fi mum ka deftere makko wa annaha a'addaha lil kafirin o wondema o hebli gen non kadi ko fi heferben haqqun wa sabita wondema gen non kadi ko gonga ko ge tabituge sikke ala e mum ɗum ɗo so wonde gongiri non kadi ɗum non kadi haray ko ɗum woni ko ɗaɓɓa ko ge julɗon ko woni gongol limano gonno woni résultat ɗum ɗon fof noon so gongini seetiki Allah ilaha illallah o haqiqini ngol konngol lo o seetiki anna muhammadan rasulullah o haqiqini ngol konngol muhammadur rasulullah o seetike fi Isa no Allah subhanahu wa ta'ala holliren fi makko no wondema ko abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqa ila maryam o gongini aljanna ko gonga himo woda himo habilana gomɗin ɓeɓen o gongini yite ngen ko nge gonga hinge woda hinge hebilana gomɗin ɓeɓen aray résultat ɗon ko adkhalahu llahu aljannata ala ma kana min al amal Allah subhanahu wa ta'ala naadaymo aljanna e hoore konko woni morde golle karama ko ɓe wiiɗo woɓɓe goo yehi wonnama konko woni mu golle mana degré makko on ka aljanna no woni toon place makko on ko embere golle makko ɗen ka adnaga ko golle makko ɗen ha ka hatti ɗon ko noon o weerata ka aljanna ko embere golle makko ɗen karama ko ɓe goo wi wondema ala ma kana min al amal embere konko woni golle ɓe mana Allah naadaymo aljanna haysi tawi mo faggiti zunubaji tawhid laaɓuɗo mo jogii on ɗum ɗon yani heɓɓitay mana hoɓɓitay zunubaji makko ɗin o naata toon ko laaɓuɗo o naata ka aljanna ɓeɗo ɓe wi wondema ko ɓe wiiri ɗum na wondema ko rerɗingode fi e waɗugol zunubaji ɗin ma ɗum jasingol fi zunubaji ɗin ɗum ɗo ko hollugol fi ɓural tawhid ngal wondema ɓural tawhid ngal ngal hoɓɓita zunubaji ɗin ko ɗum adi e fillaye goo wondema Allah subhanahu wa ta'ala naadaymo ko aljanna immorde e kala dambuɗe aljanna jettiɗe o faajira kala ka o faajira e dambuɗe jetti o naatire ka aljanna ɗum ɗo woni fi ɓural o aljanna e o tawhid e wondema tawhid on ko ɗum ɗo woni keye mawɗo on ka aduna ɗo so tawi neɗɗo on ɓarsikama heɓugol tawhid laaɓuɗo hara o heeɓi keye ɓurɗo mawde on ka aljanna e ka aduna ɗo hara ko ɗum woni keye mawɗo ka aduna ɗo kono waɗi ɓe inni wondema walaw kana muqassiran wa indahu zunubun hay so tawi laatike ko raɓɓinɗiniɗo yo mari zunubaji wa mata wa huwa muhaqqiqu tawhida lillah o maayi ko haqiqinɗo tawhid o wonande Allah subhanahu wa ta'ala fa inna masirahu aljannata haray oɗo ruttorde makko nen ka fokkiti toon ko ka aljanna khilafan man mata mushrikan billah ɗum noon lundike on mayɗo ko sirkanɗo Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu khalidun mukhalladun fi nnar haray on ɗon ko ɓominteɗo ka yiite kama qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah o yarlota o yafotako o hafranta do sirkante mana si goddo maayi o tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko sirkandomo hare Allah subhanahu wa ta'ala yafotako mo o natay kayite o lutta kayite amma non ko woni ganen sirkon immorde goopi Allah subhanahu wa ta'ala ino hafrana ommo faala hafrande imo hafrana ommo faala hafrande wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah kala on shirkando Allah subhanahu wa ta'ala faqad iftara isman azima hara yo fifndike zunub mawndo mana o faggitike zunub mawndo ɓayɗum noon so maayi mum o tuubaali hara ɗum wonay yo naada mo ka yiite o lutta ka yiite yo Allah hisingen hara ɗum ɗo ko hollugol ɓural tawhid ngal wondema tawhid o neɗɗo on ko eto tawhid makko on laaɓa o eto de makko ɗen laaɓane Allah subhanahu wa ta'ala hara o sirkani Allah subhanahu wa ta'ala e hunde e de makko ɗen hina sirku ñano hina sirku tosoko o woɗɗito sirkuji fof ko feeñi e majji e ko suuɗi e majji ko ɗum ɗo woni ko nafatamo kon ka adna makko ɗo nafamo kadi ka lahara makko fattakullah ibadallah haray huɗen Allah ina e jiyaɓe Allah wa harusu ala tawhidikum e fof mon aynite tawhid mon on toppitemo
fa huwa agla ma yamliku almuslim haray tawhid on ko ɗum ɓuri seerude piri e ko neɗɗo mari ka aduna ɗo ko ɗum ɓuri teddude e ko neɗɗo mari ka aduna ɗo wa man hadahu llahu ilayh falyahudda alayhi binnawajis kala on Allah subhanahu wa ta'ala fewni e tawhid laaɓuɗo on Allah arsikimo tawhid laaɓuɗo hara yo jogitor ɗum no ƴakkirɗe makko ɗen walyasunhu mimma yunaqidu hara yo ayn toon tawhid makko ɗon immorde ko firtatamo kon aw yakdaw fihi aw yanqusu o aynta tawhid makko on immorde ko yuwata tawhid makko ma usta tawhid makko on qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi qul innama ana basharum mislukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah subhanahu wa ta'ala wi yo nelaɗo aray min komi ɓandinkejo yorijo mon min kadi komi neɗɗo sifa mon komi ɓandinkejo haray mi wahayina ko sertini hakkunan e mon min wahayina e an Allah subhanahu wa ta'ala wahayin e an o suɓorilan fi wahayingol e an nulalan e mon haɗa ko ɗum o sendiri hakkunde mon hara min kadi komi ɓandinkejo yuha ilay joni ko hon wahoyna e an min annama ilahukum ilahun wahid wondema rewteɗo mon ko rewteɗo goto mo rewato on ko goto pet ina yon kafide makko ay hunde ko rewete kon kala non on laatiɗo ko jortiɗo hawrogo e Allah subhanahu wa ta'ala mo faala hewto tawoyde Allah subhanahu wa ta'ala o maloye Allah subhanahu wa ta'ala yoɓamo haray fal ya'mal amalan saliha yo gollu golle moƴƴe karam ko ɓeyni ko woni golle moƴƴe ko siɗe hawri e sariya on koɗe hawri e sawaba tawa o golli no Allah subhanahu wa ta'ala yamiririmo yo gollir noon no nelaɗo yottiniri yo gollire noon har ko noon o golliri e golle ɗen ko ɗen ɗon inte golle salih golle moƴƴe amma so golli golle o ɓattori Allah dewe tawa ɗum noon sar'inaka Allah farlaɗe ɗe tawaka ko nela sallama yottini ɗen golle ɗon intake golle moƴƴe hara golle moƴƴe ɗen ko ɗen hawruɗe sawaba kadi wato shirkan Allah subhanahu wa ta'ala e dewal makko ngal mana wato kafide Allah subhanahu wa ta'ala e dewal ngal Allah e dewal makko ngal hay hunde wato kafide Allah e dewal makko ngal hay hunde hare so hagen ini ɗiɗo ɗiɗi mana golle makko ɗen ko Allah faymo kon ga dewe ɗen o yeti ko o ɓattori Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah sarɗine makko kon ɗum woni golle moƴƴe kadi o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala dewe ɗen tawa o sirkanare Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde oɗo o hawra e Allah subhanahu wa ta'ala Allah yoɓamo naadamo aljanna barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا عباد الله أن تحقيق التوحيد لله تعالى والبعد عن الشرك سبيل السعادة والفوز بالجنة والنجاة من النار أري دندانغال يتوجه تبتني الله إن يتيم هوركو مؤية منكم إن جرنيمو إكو هورين ديني إنكم إكا دين الإسلام ونيم دين كا دين الإسلام نسيتك وندما ريتلغون على سين الله كو غوتو مراكا فيدارو mi seeti ko wonde manelaɗo Muhammad ko jiyaɗo makko nelaɗo makko ɓaawo ɗum anden enen yo jiyaɓe Allah wondema haqqin ingol o tawhid ɗo hara sirkanare Allah subhanahu wa ta'ala e hunde o woɗɗito e sirkon haray kon ɗum woni laawol fi kisangal kon ɗon woni laawol fi maɗirgol aljanna on kon ɗum woni laawol fi daɗirgol yiite ngen قد روى البخاري الترمذي قد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة أري في اللامة يو حديث دو مرد عبد الله بن عمرو بن العاص وندم نلا سلام ماكي إنه كجاء نلا سلام هم بتيان تاو كويرني نوادين كقوم دينين وإني وندم الله سبحانه وتعالى ويدو دايا إغوركو إمرد مفتي عندين إهوري يعني يسو تاجي فنكم فوني عندرنغال كفو موبي دون الله سبحانه وتعالى سورتي أتون غوركو غوتو حقو نمات فينصر عليه 99 سجلا وكل سجل مثل مد البصر أنتما ساكت يسو مكو مانا فونت يسو أنغور كدون دفت چپان جينا جينا كلا دفتر si fontama harayno way was haka gita den hatta taron mana defter haka ne ko le yalli o yeyde haka de hatta taron ontuma summa yaqul atunkiru min hadha shay'a azalamaka katabatil hafizun ontuma o wiyane e hara
a yedday e ko koni kala defte ɗo no wotto goɗɗum ko yeddata yani defanduɗa e mum e hara winduɓe ɓen e hoore ma malaikaɓe ɓe mi imminno yo windu ɓen e hara ɓe toñima fa yaqul la ya rab o inna o woye yo allah hay hunde ko woni ɗo ko mi yeddata malaika ɓen toñallan fa yaqulu afalaka uzur o lande e haraɗa mari ganto fa yaqul la ya rab o inna an yo allah mi mara ganto o fa yaqulu on tuma allah subahana taala wiyanamo bala nano woniri hiɗa mari ganto inna laka indana hasana hara hiɗa mari moƴƴere kamen ga fa innahu la zulma alayka al yawm hande toñi ala e hoore ma ɗo fa tukhraju bitakatun fiha ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah on tuma o yaltinane kartuwal ngal ɗon ta no winda e maggal ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh mana oɗo haqqin inno o tawhid makko ɗo o laɓɓini tawhid on wonande allah subahana taala ɗum ɗon o marana fa yaqul so addanama ngal kartol ɗon hakkude ɗe defte 99 o wiya ya rab ma hadihi lbitakatu ma hadihi sijillat on woni ngal kartuwal ɗo wondude ɗe defte ɗuɗuɗe ɗo fuu ko ɗum ngal ɗo nafata hakkude ɗe defte ɗo fuu fa qala innaka la tuzlam allah fahin tentinanamo inna a toñatake on tuma fi peesugol ngol ara fa tuuda'ul sijillati fi kaffatin wal bitaga fi kaffa haray defte ɗen fof ƴette waɗe e beɗo ka peesirgal kartuwal ngal kadi ƴette waɗe e beɗo fa tasati sijillat wa saguratil bitaka on tuma defte ɗen fof foygito ɓe kartuwal ngal peesa defte ɗen fala yasqulu ma ismillah shay de tawde hay hunde wonde allah subahana taala mana hunde peesata inde allah nden ñandarngal ɓay noon ɗum ɗo ko woni seede on oɗo neɗɗo na wondema o qirrintingol ma rerɗina wondema goɗɗo yo faggito yettutugol laɓɓina zunubaji makko ɗin o faggito zunubaji no fayira na ɗum fanda ɗo mana ɗo ko hollugol ɓural tawhide ngal ɓay neɗɗon ko faljo eɗe gandi kono ɓural tawhide ngal so won tigi laɓɓinani allah subahana taala tawhide on o laɓɓinani allah subahana taala dewe makko ɗen o rewiri allah subahana taala no haani rewirde ɗon ko allah sar'ini kon ɗum woni haqiqingol ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah aɗa hande kadi faljireji ko waɗitoto kon ko windante e boneji ɗum ɗon si allah subahana taala hino yaaforamo sabu tawhid makko laaɓuɗon allah no hoɓɓitiranamo ɗum ɗon sabu tawhid makko laaɓuɗon ɓay tun ko yani wersitotoɗo kono ɗo wiɗen en fandaki ɗo innugoɗen yerirɗingoɗen a dow yomi eto mi laɓɓina tawhid an o mi faggito zunubaji na ɗum fanɗen hara neɗɗon ko raɓɓiraɗo tuubugol immurde zunubaji makko ɗin e saayi wo saayi kanko julɗon allah subahana taala wi ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha woni ko ono yo gomɗinɓe tuube ka allah subahana taala tuubu biye laaɓuɗo o noddi en enen gomɗinɓe ɓen ko enen o inni yo tuubu ɗon holli wondema neɗɗo on o hisa yanugol e bakkatu o hisa yanugol e goopi haray ko ɗum waɗi ko yon tigi hittin e tuubugol ka allah subahana taala rutto ka allah subahana taala wa tahqiqu tawhid amnul awtan wa rahatul abdan hara no jeeya e nafoore fi haqiqingol tawhid on haray si tawhid on jama juɓen haqiqino ɗum ɗon e maɓɓe haray ɗo wonay hoolare nokkeli ɗin mana galleji ɗin e leyɗe ɗen kaɓe hori ɗon fof ɓe wona e hoolare haray tawhid no wona sabu yo jama on wonu e hoolare hara husɓe hula ɓe wona kadi e fowtade ɓalli maɓɓe ɗin fowto wa sa'atul insan ɗum ɗon kadi wona neɗɗo wona e malal kadna ɗo o wona kadi malaɗo kalahara kama qala ta'ala alladhina amanu walam yalbasu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun allah subhanahu wa ta'ala ɓen gomɗinɓe allah subhanahu wa ta'ala tawa ɓe jillali e gomɗinal maɓɓe ngal tooñe wo ko ɗum woni shahidon ɓe jillali e gomɗinal maɓɓe ngal tooñe wo tooñeɗen ɗo ko shirk on woni tooñeɗen ɗo seede mum ɓay allah subhanahu wa ta'ala jantike fi o aya ɗo sahabaɓe fof ɓe ɓitti mapiniɓe ɓe ari ka nela sallam ɓe inni nelaɗo ko hombo e amen woni tooñaali ɓay ɗo allah sartininimo on laɓɓin gomɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala taw o jillali e gomɗinal makko ngal tooñe wo yon ko hombo e amen woni tooñaali on tuma allah nela sallam wiɓe haray na kon ko sikkuɗon ɗon haray sirku on ko fandaɗo zulme on ko sirku on fandaɗo zulme on tooñe ɗen on to non o jangani ɓe o aya ka sotu lukman ka lukman iwni ɗon ɓiɗɗo makko en ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim woni ko an yo ɓiɗɗo an
wata shirkan Allah subhanahu wa ta'ala sabu andu shirkon ko toñe mawnude haray on toñe ɗon ko ɗum fanda ɗo bi zulmin si won tigi gomdini Allah subhanahu wa ta'ala o laɓɓini tawhid makko on o shirkanare Allah subhanahu wa ta'ala ko honɗum woni natija on Allah wi ulaika lahumul amn haray ɓeɗo ko ɓeɗo mari hoolare nden ko ɗo heɓoto wa hum muhtadun ko kamɓe woni feewoɓen kadi Allah subhanahu wa ta'ala fewna ɓe no ɓe wonira ka adna maɓɓe e no ɓe kadi wonira ka lakara maɓɓe ko ɓe hisɓe haray en codiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en fof men ko en wotinɗinanɓe Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinanɓe Allah subhanahu wa ta'ala dina kan gomdinɓe Allah mawninɓe fi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hisingen en fof men immorde shirk o fof makko ko fandi kon e makko ko mawni kon e makko ko sewi kon e makko ko sembi kon e makko Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma aminna fi awtanina Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'an halalan tayyiba bijalalika wa karamika ya arhamar rahimin Allahumma aminna fi awtanina Allahumma ij'al biladana hadha biladan aminan wa sa'ira biladil muslimin Allahumma ij'al biladana hadha biladan aminan wa sa'ira biladil muslimin اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal